aban ni chal kit hitewin zan la in hoitan ikilvin e thim su kevin tun han ban zam kit hitewi ai la tun la he ikil naw he thim theina divin bible hero ho hin khu new chakhat thuma kai ding ka hin pan no men ya cho hai te ke cha ni ngai diu he ai chu chi he thim wa le aban ka hin se ding he thim diu he bible hero ho hi koi koi na ngai sang ki dong lew han inei su ke diu cho role model khat chi nei diu cho khat kiu do khat sa tam lo dang inei su ke diu cho bang chen Daniel Joseph David iti diu na dan chu hi chu bonga chu kin jong tun la hin mi khat ani ka ga min pha no min ama sa pe ni inok hin khu ka ga sei no me bible a hin inok hin khu hi detail tan ke ha sei pon a hin la hong ki min pha na za chang si khu e hodinga gel thu ding lin ta a sei do me Genesis bung lia pan a bung ki ka sung in simti nga le inok hin khu hi genealogy la a hong ki min pha cho no a khang ho ong thun na dinga na no a pu son lang pe ong hi cho inok chu he chu ama chu pathin to kil ha kang lo hin khu mangin kum za thum zen pathin to lama zot khomin chu zo in pathinin wana anila tau tai idol anila mang tai ati cho ya chu ingai tu ti ngai le inok hin khu khu pathin to kil ha kang loin ain khu pumpin hin khu mangai ti gel thu ding le ngai tu ding len ta ada la ai na pathin to kil ha kang lo hin khu man ding ki ti chu so pi to ngai tu tang wo inok hin khu i ta banga thieng ta dem na i ta banga chon phat dem i ta bangin na a hoi ta dem vet nom de dan chu pathin to kil ha kang lo wa thin na hin khu le chon phat na cham kim le pakai thopi bang ching a hin khu na man ja chu pathin a dei be se ya thina jong tep khalowa mi thing ho zo si ki hil na ding le e ho zo si ki hil na dinga inok hin khu chu wana a hinga ne la ai cho imo wa alo pi dan chuna ya chu ngai tu to pathin to kil ha kang lo hin khu mang pa chun a hin sei do a hin sa do a khut a khoi kha a keng phanga chu kha na yo si chu i piti ho dinga poi mo ta dem na a bol do asa do asei do zo si chu mi him tia dinga dam na le hin na le kil na ding jing na hi ngai ta chu hi ta bang mi him chu ai chu jesu christian khwa ko nai mo chuna jesu yong chu pa to kil ha kang lo hin khu mang jing hi lo ong mi him te chon sina hu do na dinga plan of redemption pu do na ding le su mul su na dinga pa to ki khan kang lo hin khu mana pa chon phat na le pa lo pin jo si aman le mi him te la a phun do avet sa jing ai na hia chu Calvary cross a chon sina i hlat do pe jing wa jong pathinin mi him te le vanui chon si apu na pen chu pa no vet ngam lo ji a jesu jong pa to kil ha kang lo na hin khu pen chu hi chlai mana chu pa i bola nei da lai tam a hin ti sula na pa in ada la dinga hi pon ain la mi him te vanui chon si chu avet na hi le chon sit na melo chon sit na hong ki sim pa chu pa na vet ngam lo he na sa dan chu hi chan ya chu pa to ki khan kang lo jesu ni khu mane hi chi ya chu inok jong chu a chon phat di dan a thin ji dan chu mu do thei chu hi chun pi vet sam inok hin khu chu type of Christ Christa lim vet sa na shadow picture a hi ti ki chin ta phun roi chu ya chu bible hero ho zo si Christa pin ma sanga patriarch and prophet bible hero hin khu zo si abon cha pathin mi ten Christa character zil do na dinga testimony ngan hi cho ya chu jesu christian pi se ya pathin thu na simove hi cha chan ke ma thu he tu sa ngan a hi ati cho bible is the testimony of Jesus Christ in ti nam chu cho na Joseph in khu na simita ta Adam Lev in khu ta Abraham in khu ta David in khu ta koi hin khu ta bible a hero ho zo sin khu chu Christa testimony jing na bat sau hi cho a thin now chu Christa thin nine a chon phat now chu Christa chon phat nine pathin to kil ha ka no hin khu man chu pat Christa to pathin pa pathin kil ha ka no hin khu man nine hit ta bang ho zo si chu type of Christ hi su ke vet sa na he cho ya chu bible pum pia tu sim zo si Christa ko cho Genesis in Christa ko Exodus in Christa ko Deuteronomy in Christa ko a pum changa bible pum pim Genesis to Revelation in Christa in ko cho ya chu bible ki ti hi atup le doi to pi pen le I am an object so only Jesus Christ ti chu cho na khat ga si be kit len Elijah na Israel chate na sata great apostasy di cho lenga hap le Jezebel lam kai na Israel gampum
pi su ngola ma thil ho na le baal pathin ho na anilam vai lai ta wa pathinin revival and reformation pulung dinga Eliza chu pathinin hang santa leng bala leng nu kilo pente ni kidin te pi dinga ahin sole ama jong ato na amol su in pathin lung dei bangtan atong mol su in a chainan thil hakang lo pathin to in khumana thing tho ta la na chon phata le pakai thupi bang tain khuman chai ke ta zen pathinin adei be se zen Eliza jong ahinga wana la ding ni guta nei ai la wana la ding ni gut lai ta in Eliza na ama successor anung zui ding in Elisa cho akisiam ta nei ye chun wana kal gun gut chen Galilee gam kim vel Samaria gam kim vel Jericho gam kim vel a team gau school zo se Eliza cho training a bolin pathin thu sim ho pathin thu ho zo se hilin na chuting ta le team gau in na qualifying character zo si pathina dinga dei pen ta hin ding chon phat nain khoyo sa hil chai ke jawin Jordan gala hin puin Eliza in tui cho zep kangin tulgo ahong hanin ahong gal kai honin chawin Eliza cho vana la to ding ready sanom ta ne ichi pet ta chen Elisa ko mai pi do am ipi ham na dei thumin na thum chan na ki piding he thi so kathanup dan chu Eliza cho koi hi om vana mei ko la pa hi cho mei thai nu Zerifa mei thai nu chapa thilai yong tho do thei itta bang ta bol thei na nei team gau pa pathin pina na sata chan team gau pa chani ama chun Elisa ko ma ipina de am thu mina ti cho vo henu son ne pina de am tin Eliza in sei ta li phya ka ki thum ding pi chuna ate imi mi na za chat lung thim ki gyal mai thi cho tu lai di dei la ngai tam cho na am dan chu ka ti Elisa yung jan dei thum thei cho ai na Elisa chan a purpose a hi mil lo cho ke hi kapu nung zuya team gau na chung nung pen tong dinga thlan do ka hi ti ke na che pha na chu angai chat pen chui pia pathin la gau thiang ngai chat pen hi ti he cho chia cho Elisa pi thoma he pu nang ma chan la gau thiang chu chan ni nei pi na ti double portion nei pin ti cho as lo pi dan chu na Solomon ko ma chu pathini pi na dem ni ti cho ya chu thagau thiang character ni ki thomi cho thagau thiang ki thom ya chu ki chen ta pathin lung hei be sia chi na ho na to ani be pia leng Solomon hera lo pi poi ti cho miching poi ti cho chi banga cha Elisa ng thom ding dol cha thom kha phana chu Eliza chu le ti za ri cho kateyo ka bol thelo be ding thil khat be chu na thom do ta chu la atia na ai ma Eliza na ke ti pi ke cho a hin la pathini ei la to ding in mit phelo hila nei mu a wana ka kila to pet namu nge nya hi le na thil thum chu chang ta ne ti na chi pha chen Eliza jong ki ging zingin Elisa jong ki ging zingin Eliza ke heina zit levia ke hila ke hin ze veilang ke hila ke hin kala sun la sungin na Eliza na khoi kha in chu tiang ta le akamang se ang thu ging jo si anga yin na itabang ta kala sun khom hon la ta chun ching pein sokol kang na Eliza chon la to tan vo Eliza pathin atin Elisa na amu in chu pha chun Eliza jong a thim gau pun san cha hin le ha pi tan na Elisa chu nga achun Elisa chu takhat tain atil thom chu ama chu nga su buli piumin Eliza chan lagau chu double portion na changin ahong kile in ama nang zol dan tui chu azza khan za azing na hira ki khanin tulgon lam hin zot gal ka in thim gau chapang gilo ho in dukol pa ta ni phin vai le Eliza in sahang ko dan abon cha ne chai sa in chu zawin hi di chun Bible ku simti ngai le Eliza bol do zat sang ya tam zo miracles thil kidang lo pi ta bol eta pathin la gaw chunga nasta na to ai lo pi dan chana le hi chan ya chu pathin mi ho hin khu he ne lo pi he chu Bible la pathin mi ho hin khu he ba ti ngai le na abon cha Krista character ngan ni cho Elisa abon cha Krista character ngan ni cho na Elisa in apupa Eliza vana kila to mi phalo hila kat jinga ma vet jing ma chu jesun pi se ya Colosia bungthum langa ki chin ta se cho Colosia bungthum chang ni lang ho ki chin ta si mai le set your mind on things above not on earthly things ati cho
e ho zo sin chung lam thu jing gel hiti ve lei lam thu jing gel po hiti ve im ilunggel ingai tu zo siu chung lam jing focus na ne hiti ve adi sana kitchen ta pathin thu nei hilu cho ai hebrew bung som la ni na chu kitchen ta sai kit cho jesu lam kat jingin ita sanu su chem kimpa jesu lam chu kat jingin jing hiti ve ati kit cho ya chu tu nya hi Elisa hin ku zo syong a bon cha type of Christ Christa testimony ngan hi cho a chon phat nau cha Christa chon phat na hin a lam zot na zo si Christa lam zot na hin a thil bol thein zo si Christa thil bol thein ji ya chu Bible hero ho hin khu zo si Christa hin khu sing ane na David bang chu pathin lung chang ki nei pi pen pa he ti cho Christa yong chu pathin lung chang to ki nai pen he to na bon cha Christa character ngani cho ya chu Bible kiti hi pathin chapa Christa testimony a hi ti ki chen ta pathin mi ho hin ain ko wa phun no jing hi ya chu hi cholo hin ko chu tu nya hi chi athu thi ngai pathin a su nei hi chi athu thi nga to su na e ho zo si ki hil na ding le ki pui hui na ding ati rom bung som nga chang li na chuna hi chi pathin thu chu pathin in ahin ho ha khuma pathin cha te e ho zo si Bible ta san zo si Christa thu pa to ki to chon zo si ki hil na di hadi cho hi chi Bible kalwala ahin testimony jesun ai pi povin hi chi Bible ata san thu to ki to ahin pathin tun testimony ai pi wani hi a jesu Christa wana kal to kuna chi pin se ya ke man no hodinga lungmon sa lagaw thing ka da ha pi we ati he a chama chu lagaw thing cho hong teng ta le ama chun thuta na lam hil di wa hi thuta zo sia na lam hil di heti ipi thuta se ham hi chi lagaw thing in a hin na hu ala khum chu ipi he ti wa hi chi Bible hi he ti hu la ong na pathinin ai khum adi sala na ai le ai khum chu ipi dia second Peter bung ni law sim kit tinga pathin lagaw an apui le mi ho na chu ani ji u chu amo lung chama asu he pon pathin lagaw an apui na bong la thuma bang ani ji u he tisula hi chi chu la lagaw thinga thuma chu hi chi ai khum hin na thu dung ju ya chu hi chi thu ta dung ya chu ammi te apui de tisula lagaw thing chu ya chu hi chi pathin lagaw chang ho chun hi chi pathin thu to ki kalai koi ma cha pui ngei lo ya chu no ain ko yan lang Abraham hin ko yan lang no Enoch hin ko yan Eliza hin ko yan David hin ko yan Joseph hin ko yan abon cha Christa hin ko na Christa ke pana to pha chu ding dal pathin lagaw thingin a hin na hu ai khum hi chi hin na thu dung zu ya hi pathinin ami te apu ai hi chu ki chen ta ai pi hi a chu second Timothy bung thum chang som lagu som sigina ki chen ta sei ta chula zan hai sei bang ma chu hi chi pathin to chu ki hilna ki puina ki pozang ki pho ki hilna ki puina ki phozang na chom pha ki sin sa na le izakaya ati so every teaching and doctrine zo si ki hilna da cham kim heti imo chin na so piti ho lo pi cho hi ta bang ta chu Christa hin khu kiti hi pathin thuna phon do che ai le tu ni hin hi che Bible hi het hi lewen Christa chu het lo ti nai ta chula ai le tu ni hi che Bible a hin ki chen ta lagaw thingin thu ta ai hi lo chu het hi lewen jesu ti ta jong lew han Christa to chen iki khan new ti nai ta chula a jesu min hi satan a ki chan hi po in a hin la a thu ta a hung chon ding pai satan a ki cha chu he amen jesu ki ti chu thil hon jong a het in a hin la a thu a chon ding ki ti thil hai na het thei lo he a het a hi cha chun mi a pui lang ji a ye chu pathin thu a ko na mi pui mang ki ti chu satan duty le ana to thu pi pe ne satan in pathin thu a mi a pui poi a ye chu ama chu pathin thu do pa in van gama ko na pathin chon phat ne pathin ngai lu nan om kim vel lal to na van gam lal to na muna ko na cha ma gal hin pana chon si in pan do pa chu in ama chun pathin thwa mi pui ngai lo hi ya chu zo pa hi ati pathin thon ama chun thu ta ampoi ati hi chi zo pa chun tu nai pathin thu se ye itiwa Bible dung ri ta an Bible to kituin ai pui ve itiwa so pityo kilhep na thalum bang zai he ti ki chin ta tu na ka phon do no me hi chi zo pa chun Christa su lo pinin le Christa mel hoina mu theine dingin athu ai hil ngai po ne Satan ki ti pai pathin thu a het ja twist ball team pai
apathin tu het na pa chu Krista mun na mi pui po in Satan ki ti pa chun apathin tu het na pen hi mi te pui lang na dinga amanai hi chu Satan na to pen ya chu chubang sia hitabang pathin thu lopi Krista mel hoina dop sang na ding le Krista mu chi na dinga pathin thu ta ki ji pen chu tu nya Satan ki ti pa chun ei hola hin na hin to a Bible chu belap thilo la do be thilo atia ai wanga duha thu ta hin zelu na pathin hi cha ki kan poi ya chu ke man ke nai thilapun na pathin in so la hin ama chun ku ki te nam lin pe na hong tu ne tai pathin thu phun lo pi ta ayung pi he tai Bible la ki sun hi jong le hi chi nang ho ko hum vil na pe no hi ke man ati la bula pa na gun tu sa kan ko hi tai pathin thu Bible la chun ki ji hi jong le vanui mi te ki puin na pathin thu kan pi hin nang ho ka ngai lu tum je wa hi chi hi thu phun hi kong bol pi ne hung ki ti cho Krista su lo pi na dinga hi po in Jesu Krista me hoi mo damu do na dinga hi po in Kristan ei la dam naw thu pa to ki to alam zo na dinga hi po in pathin thu pi dong zui ta na to mul su na dinga hu hing na thu pa mu chi na dinga hi po in a hin la thila thuila lunglut na ding le thila thuila ma tha a chei na ting le thina ko khwa la lut na dinga Satan ei hap nawe hi chia dinga ezen thu pi pe na a hin man cha chu ila wa mi chang ta mu the sin kholam le thanglin sei ahung hi ti chu iphun do jeng wa he ka so pi te na pu nat lo ham hi tabang ta aya chu Bible ki ti chu na sot nge ma pathin thu kalwala hi ti hin thu tha inei ta ve Bible a pathin a ki kan pon hi a chu ke man ke nai ki ti inei ve ti khana chu ki hil na ipom ta wa le ve tang wo pathin thu koi do na dinga ke man ke tai ki ti dop sang ning hi tai le Krista i mu lo du ti nai ta chula ke man ke nai ki ti chun Krista dop sang ni so hi chi ke man ke nai ki ti pen chun ingol pi diu le hin pi diu ati pen chu separate administration ku ki he ti ta chula ai man pathin sun le zana na cha teo hian lang nang ma hyong le chun nang hin pi ding le nang ol pi ding chu pathin thu he ti long Deuteronomy bungup na langa chu Joshua bung khat chang gup na ki chin ta sei chula asuna zana na gial ding chu pathin thu hi chi ka chkai man ka dan thwa ka sei do hin na thu hi in nang man ka sei bang ta na bolai na khan to ding na che na chana na lo hin di heti lo ang hi ta bang ta pathin in phat thia bu a chu ting ta le kei ma thu jing ki sut na he ati pen chu ei ho in i thei mong wa diabol na to na khat zo chung nung zo dana igel wa hi le vevin Satan na to na nasta ki choi sang hi ti tu na ki chin ta i phun do nom hi ti ka sei do nom hi ai le hitabang ta Satan in imit mu chang ta wa inam pumpi le hobung pumpi hlep na len ta ai pui mong gut dano deception na sa ta ai pui mong gut dano ki susal na hijla ATM ma pathin thu ki dop sang na mun pe ni mi tam tan tu ni he thim kit po ne na a kho dan chu comment tam ta lang hoi lai mun ai la ain sei kit tan mi tam tai ke wang GMF diang kata san poi ai lo le ching khulam jong kata san poi thilan to nong kata san poi a hin la hichlaya son ne mi dam nangan na bola ai lai le ita ipm khat na bol jing na wal tai o ka den hitabang ta pathin thu idop sang naw le pathin thu lo pi tai phun lo wa mi chon si Satanin apui mong ding hin khu ho pathin thwa ko na ikko mu naw na to kisan he thim thelo mi tam ta me ka gyal ting le kapu na nei hi choi mi phale ma hi we so pe teo thilo ho chi thilo hi ta win a ki chi win Bible ta san ho jong a ki chi win Bible jong ta san lo thilam ka ta san po ta neutral da na hitabang ta phat le min khoi mong hoi tu nya viewer nom wa jong le na ngai du ka ta sanin hitabang hin khu mong hoi anap pen le adam mo pen lagaw na vailin pen na hiwe ti ka sei do no me gmf di ai thilo ho sanga jong na lagaw dim lo nim zo ti tu nya ki chen ta pa kai mina ka phun do no me tu nya hi koi ma cha neutral mu thelo Satan langa na panning ham Krista langa na panning ham thu ta na panning ham thu zo na panning ham neutral ki tium thelo koi ma cha neutral ki tium thelo le si na hin ipm khat la neutral lo na din mai thei pathin thu ki tia si le pha ki dona the great controversy sunga Krista le Satan ki dona sung thu ta le thu zo ki dona sunga hi koi ma cha neutral thei lo
pathin thu ta ne na phun lawa na su sal ngam lawa na diabol na to na su sal ngam la diabol na hi je ngai tu nya hi pathin in athu ta a chon nga ami te e ko jing na hi chin khu chu tu nya he thim ya pa kai mina thuma kai ta bo ma kain sei tu a hi gmf di na to na ki ti hi imadang hi lawe bible su mang na ding thila thu dop sang na dinga hong kon do ai hi chi crt na to na ki ti hi gospel ki pan thu pha cross thu pha focus lawa mihim te satan zo thil ki dang ki bol ho focus na dinga lunggel hai koi na ai hi tabang thil hung su do pen hi direct ta pathin challenge namun le pathin do na sang pen namun pathin thu do na sang pen namun in hi chi mo bet bet thei lawe ya chu hi chi su san na dinga hi nang le ke mi mala mo pu nai nei chi o he atm channel bo se na to nai point mi zo sin mo pu nai nei na ya chu hi chi mo nai pt gali sat khom ni ham panila o ngai tunin mail hi ho chu email ma te hi ti win ai wa amo jong christian atisana hlat do pathin cha te su ke amon ke nai lo thu wa nui pum pil hlat do ang pa chu mail ho jong hu do ku ki te jong hu do mail ma ki ti ding koi ma em po we igit lo zel i phat mo je ule pathin dan thu i pal ke sit se gam je wa chon sit ga hlung ngani tu na i la wa thil lung moi tu na hi chi mail ma dana i gel ho pathin cha te khat jang chu ong lu na hi le alert ta i mu chu na alert ta i mu chu hi chi pathin cha te ka ti dan chu hin he khil kit be tau chu mi tan tan nin nil kit be tau chu an la context so he thiam tau chu explain man hi be tang ton pathin cha te ngan hi win nang le kyang pathin cha pathin sim sang pathin sim sa mi te khat mel ma dana ngei tu hong lut ten jong mel ma dan a hong lut mai meeting le alert ta mai e ho jong amo lai le alert ta amo jong kin mim le mim ki su tu ne dinga ban alert ta kyum thela tunin betang sim ti la ko na le si ki chei ni chen gya de email ma lin pe no mi zo si ba gam dinga ung ki gujin ba thuta ki ti mo mong nei lo pa zo thua ba nui pum pi hem tha pa chu hi chu pa chu tu na i lei tu lo le i gam sung wa ki chima i pi ja alert ta im gut lo ham nang ho thagau gi lo eng si muthim na tong ho to ki don na hi win pathin galwan chang sin ki wanun thagau cham jam pan anti ki ging sanum jingun watchman hi we ati ong pathin ton satan na to na imit ta mu ge go am thia koi ma cha alert ta im thelo ai ve win satan pa chang gal hi ngai kai ni we email ma teo ta sa email ma te me me ban hong lu nai gi gin loi le gal hi ngai ai kai di wa tu nyai diabol hong lu na mi te chu tu nyai ki ging loi mai le galinga ai kai mang duty nai ta na ya cha so pite ho igam sung hi pathinin thagawa hal na di ta chan na ai pio i ti wa hi le thilana to na hi ki chen ta i focus dio i lagaw hin khu na sa ta i ki su top dingo i ta san naw hin khu hi pathin thu to ki tu hinam i ki ba chil dingo pathin su lo pin ding le pathin lo pin dinga amma satan ama lengam le chon phat hol ma sam di chi ngai tu de we tu na e hon i bol num kha i bol wa e ho ngai dan khana pathin i ho gut wa pathin ilung lai sa gut chu hoi lang phat theinai ki la diu ebel ken le ebelin ani bol chu chu ebel chu pathin se ma pathin ho pa ni in ken ki ti pa chu ama dei dan le ama ngai tu dan pathin ani ho pa ya chu ama e cham ki sang lo he tu nya pathin i ngai lu dan ken ta bangai ai ho gel dan dana pathin i ngai lut wa bible chu belap thelo la be thelo ti wa ai wa nga pathin athua ke kan poi i tiu chu ai ho ken ta banga ai ma ngai dan na pathin i ho naw he na hi chu i ti ong na pathin san hi lo hel de nga he ya chu tu nya hi pathin anga ebel ta banga la thei dol le san thei dol i hi na diu pen hi pathin thu banga chon na sei ngai na obedience ki ti chu hi na he thilai zat ko no do in niza sigi niza ge katau ta in ai lo ai le bible khela pathin ake kan poi tia thila to kheu thia thila tu se yo si amen amen hin tia hita banga zo thil ki dang bola chapo ta ma abol thilo zo si pathin mi ne hi poi ai lo le lei tu la hong ho bo mi piang tha hi ti ho bo wa chu pathin san thei dol la thei dol chu ki jing lo ding a hi na hi pathin in avat pen chu ebel banga se ngei na obedience kacha ka thu banga no hinam ka thu pi na ni hinam ti pen chu
tu nia pathin san thei do le la thei do hi ne diwa ikivet ne diu cho hi na he hi ching ta la chun ngol the thwa ki til kho ne le ki pui no ho zo si hung bai tan tin pa kai thu ni tin sei pathin thu ni tin sei ti chu pathin ke pa na sang pe no hi dingai ya chi ila wa thila pu hin hi so he ja chu pathin thwa kona pan pet na te te ding pathin do ma bol do te ding ai wa chu pathin nung hol ki sabi da na dinga ai bol jing ta chana hi chi pi jai ki het lo ham kanam mi te ho ya je chu pathin thui na sa lo je cho tu nya lei tu la ki khom la to ho zo si kai ma cha pathin thu na sa nom lo hi chi ya chu diabol na kai thang de oi pathin thu ni tin se hin ti tong bo na pino hin chulaya video in bet di beto na pino hin sol cha te bible hero ho sanga chung la ki gelte ni chun mosi koma pathin kila sanga tam zo veidana ama te ni koma kila ki gelte ni aron le mosi ting go long choi theila ki gelte ni hi chi te ni chun tu nya bible thu do pen chu don but na bol hona pathin thu chang kha jong a phot ki han lo cho pathin rong chang khat ong phot ke lo bia angai dan han ki se na imacha bui poi a ki ti do bia answer chai cho bible sim nom lo bible jong kho kew nom lo wa pathin tu ni tin se ti nom lo nu chan atup la doi chu bible a pathin ki kan poi ta thila twil ta san dinga na hin kai lu he chui cho poison na sa ta hla lu ni chme Satan thang an sa om na dinga Satan man cha ne am na diwa ei lep na deception gim nei pen satanic agent dinga ung ki mang chate ni chui hi chinu chu tunya isu sal lo wa na I bol lo wa ani ve pu pu so kimin parchi le moi te hin kai lu nin inam pumpiu ku ki te dingin dan som ten commandment khelin ku ki te dingin ten commandment tha pitai ta pathin thu do na na sa ta ong ta mi pin hey kate ini ki zot dem dum jing ei yong lai ta san ki ngola hi che wa ta san ki panga na ani ki khucheng cho hi chlai khanga cho koim cha pathin ta ki defend tem kim nai lo bible he chi jong kim zo lo cho hi chi ta bang khang da na cho twai ching khula ma ngai tua a dei di da na thun se le twai ama nil khup thei ding la a zo hina phung do thei ding mi ki tam ta cho ai le chlai pu pesin a to ga ja cho twai nam pi hi chan long chala hi chlai thila pu hung pa thim gao hem te ni hung te ni chun ku ki te chu kum som ka tun do de ti chu kum za chi ta to hi chu ipu pau pesin a ta sna hi chi hagau chu tu chang ya pu jing kina hi chi sanga kho che twai thila pu ki lap sa kina twai ku ki te tung no na ki sa kina na galum ta poi ngali zo ta ve ei lo le khuchi van gama kamin kamui ati to van gam kota passport gam tina bolo to ei ha hi chilai khanga parchi la moi te hin kailu na tua aga hi chan alhun banga hi tua ching kholam man cha kina hi chan ngei ong lun kit le next generation ong lung ding hi ita bangal hin to ki dam el ita bang ham sit ai tu dam gal ma ong lung dam el le ki la dang cha ong lung dam khat jo ong lung di hi sting le chun ine e pui sel kit diwe chi cho ong lun ma sangin amos team ga le hosea team ga in Israel cha te warning bol bang le Elizain Israel cha te warning bol wa tu nya warning ka bol jing ai aje chu team gaul hem kilep la sa masa pen pa chun tu nya hi nam pi pui kit he nam pi li dal hikit na lai hi che banga chu kho cha thila pu ta san kit ni ama sa ta san naga chu tua hi lo hi in tua hi chi ta san kit ga hi iti le lo kit dam ki sei thei lo de aye chu GMF dia ya hi chi CRT na to nai thilai ti kichin tan isei tawin thilha mo mo hi ti kichin tan isei tawin lep chi ma cham lo pathin thwa kon a vel ki sei jing tan GMF dia na to na ki ti gospel to ki nei na ding le gospel kila na ding le Krista thu pha phun na ding e hipon Satan zo thil ki dang bol ho kila na ding a mi su ngol na mun in ti sei jing tawin hi chimuna ta sana nan pilam kai ding hong ki gong ho Dr. Hagen hi in ipu PS adang dang ho hi bin moi te le parchi team gaul hem chamlun team gaul hem ta san sangan hi win ni cholo jan twai thila puna ta san ke ama sana ta san na gaw twai gai lo hin next a ching khulam ta san na gaw ipin lo kit dam immu diwe I gal do diwe tai to ai masanga chu koi ma chan pathin thwa mian hil chin thei pon twai pathin thwa ki hil chi theina dinga pathin hagaw thing mi om pi gidim se ai tai
hi chlai khang ta bang banga mi mol dinga nang hoi na dei diwa pathin thuna pui chat ve gon in tua bang pathin thuna pui chat lai chan wa pathin thun hi tin se ta na zo se naw ki phung do theni mi ki dim set ready sa ki dingai tan front line a ki dingai no hon mei lei gal zo gal tu pi pen in pathin ki sa bui na pe na ti win a hin la pan na bay hi dan pathin thu ne het lo ja ai to ta banga chu ki lem thar kha ni gal la gal tu pi pen chu setanin zo thua ai lap naw zo thua kai manga krista hung na ding le thagau hin ki siam tup nyong gel lo thei tala thila thu jinga buina pen hi gal agal tu pi pen hi chlaya front line a ding chu atm channel le adang dang hong ki he hi cho chu na sata tu nya hi satan na to na le na ki bum naw chu pathin lo pin na ki phong jinga in tu nya hi chu oi na za wai le pathin phat thei bu di wai ama bang a ki se hin ngai lo wa hi le parchi le moi te na ta san na gau tu nya i lo bang wa next decade ham ke poi next 5 year ham ke poi atm khat le tua sa kho che aga ini ke dio ku ki nam pi chi i ti ni tiong le pathin het na nam mi hong hi ta lo de chong le vanui le si ki chai ku nai tan ti ninu nung thu hi tai ti ki chen ta jesu na sei su ke oh hi chi pha chu ma charging hi ta win tua hi chi thila pu le tula to pa chu ninu nung a hi tai tiong ne sa nom lo ta chu le si jam ki chai pon te tia thilo ho tam ta no sei cho a ko ma group dunga ki ho lem le na kho ninu nung hi ne yong kum sang sang ni lang wa lai ti kun cho hi chan ya chu thila pu na lep ngolo no pui mong hi no ngol na ho sei ji be ke ta hi ta bang ta ki lem ha te chun nam pi man tha na ding galin ta ke poi I phiam khat nan pu lu be ki de ani ve ven pathini ni chungwa thu tan ning hung na sadi tu nai chi thila pu hi na zop te wai le ta sa jong man tha deu tha gaw jong man tha deu pathin thu lang I tiang ni mu the mi chut pha le mi su ni mai pan jing ni we manipula tribe za chum chum community za chum chum argument hi chela chu tu le to da mu sit pen te ki in hi chi te chu pathin I chou ki win to hi thil hai ta san ki win ai chu bible su nim ne na na to na chu jesu ka ngai cha ta po win thil ha zo ei pui ta na ti naw in ya chu thila ki pui sa nam mi te chu pathin a hin god de tu hen che hulam tu se ban ngai hi ti win ban epi sei the mam ve ki ti we na benu mam sin ka sa jing amana pi thu hin na anei pa hin a cham kim se le a hin bible sunga ama wang a ke hen tu pui hechikal hin ke cha thei ta pu nge tia ji lo he pathian le thank you thil so de osang bona chu ki ji hing di lo ape ta so de ma example tu so mai le gal bang so bible am lo pi khala kumiti thai ti le hin na khango ba ku ki te sunga he ta bangal ho de ti khana ji lo pi se a bangal lu ma se la kita lo wa satan in asu ngol khat pathin mi ka hi pathin tu ta ki to achon mi ka hi pathin to kinai ka hi pathin ka lei tu la ong nge ti kha inei kha wang ta pe se inge ka so pi te ho angol le ngol be sen ipikam chang kamana hi chinu ngol na ipiti ka se be dam ka het ta lo hi a thieng ta ta sai ngol be se ing hi chimi hi min alep la thei mi mo ngol mo mong ti na hi chu ya chu ku kinam sunga mi ngol hi na landing ting wale le tu la tau si kho a hi ti jing tau madang lo chu hi chu ho loi khela mi ngol ding lo to a chu pi se yo a chu sei chu na za su ke chu na I phya sei chu tu pui hechikal hin ke cha thei ta pu nge tia ji lo he pathian le thank you thil so de osang bona chu ki ji hing di lo ape ta so de ma example tu so mai le gal bang so bible am lo pi khala kumiti thai ti le hin na khango ba ku ki te sunga he ta bangal ho de ti khana ji lo pi se a bangal lu ma se la atu ta le chun dan chu mai lei ga le ku ki gal chu pathin apum het pha lo ti na hi ama context ni chu pathin a he ti han lang jong le a het lo ti na a he chu chi chu ka se explain long a ha dan angol na hi a ha dan so pi te ho bible hin ki chin ta se chu Isaiah bung som li le gup chang som na ki chin ta se na til sim ki pa na pa a chei chan gya ke man ka phun do
gului la ya pat na thil ong lum le ong lung lo lai ho chan ya ka phun do ti pathina thu thiang ki chin ta sei cho hin ver sim ki na hoi ta ngai wo ke man gului la ya pat na ong lum lo lai ho ge ya ka phun do a ke ma thumop chu ding jing ding chule ke man kalunga ka ngai tu cha bon cha ka mol su ding ai gului la alung saul alung lai lai ho ka phun do te daniel bung ni sim ki ta la pathinin le sit lengam abul la pa na krista lengam hung ni change sei do so tiang ta le matthew bung som ni le lo ki chin tai sim ding ai le vai khat le vai khat gam khat le gam khat nam khat le nam khat phung le cha abon chang ki dong da pathin thun gal thu thanga sei su ke hichia chu kuki le mail he ga jong zau Ukraine le Russia ga jong zau Burma gama gal tu chanya ki chai thelo jong zau Vietnam war ho jong zau First World War ho jong Second World War ho jong zau abon chakya naga gal 1992 communal gal ho civil war ja chum chum Rwanda a itu le titu so ki don ho jong abon chakya zau so ke hi chu pathin thun a sei na hi chula ipia bible a chu kuki no hol go na mail he no hol go na pangal no hol go na Nigeria ten hol go na USA ten hol go na gamtin na sei ong hi tia chu pathin thu ki hol ham ya chu chin kholam hi pathin thu he ei po in pathin thu zo hi ki chip na man gu na mi cho bui na man gu ei boy a thu sei hoi serious ta na la awale nang ho zo angola na pan jing ni ya chu a thu sei serious ta la a lei to la hu za hu to ho loi khu ama sa ngol jong an hi wai chi ya chu pathin thu ki chip na anei hi het serious ta ala na lamba hi chu hungol pi na man khau hin na pathin thu he oin hi choi ngol na kham jang lungbui na kham jang bible in ki chin ta sei su ke pathin tun hints api hoi het thim ding o hi chi sei nai khu chi sei nai ta gel tu ding le het tu ding ku ki le mai thei chu bible a go hol di no pi chu hi chan lo no mi ngol satan aman cha hi na het thim lo wa hi le nang zo chu ama sa ngol zo na hi ding ai thila thui ri dop sang ne ngut jing ja chu pathin thua hitina sei ki ti akam changa ging khalo bible umlo pich bible an umlo hitai umlo pichla bible umlo bible nang hitai ni sei lo pichla ti nga nai thila thui linga mi apui lu ne ya cha a lung tup ji pi ham bible ki ti hi su mang ni ai chu satan aki cha pen chu pathin thu hi chu na miem ten hi chi pathin thu i het wa hele satan in koi ma cha zo thei lo di cho hi chu het je a chu hi chi satanic agent no thanglin se le ching khulam hi ain man cha hi chi thilan nu pate ni ain man cha bible hi sial mang sa zalding a khot hana choi mei sa ding ai ma akam hana thila thu ngan sei do sa ding ain ti cho te a chu bible in hi ti na se ti na ding amin question a do a don but na pen cho bible jong phet kara khalo be angai dan ha ki seya bible a mail he gal jong ompoi ki ti ho po seya hit dai ni su ngol cho hi chino na su ngol the ki ti chu mingol mong hi we ne diu khat chu tu nya jesu krista in athu thing pathin ki chen ta thu thing a zon bung som si gi chang som si gi na thu in su thing in aye chu na thu hi thu ta hin na thu chu thu ta hi ati hi chi thu ta ki chu pathin thu in hi chi pathin thu chun gulu la ya thil lung sal alung lo lai ho changya pathina phun do ti alpha le omega ki pa chun thil zo se het ni lo tu nya mail he gal jong ompoi bible ompoi ki chu pathin in jong he poi ti na hin pathin a het lo chu jesu chu ima cha he poi ti na in jesu christian a het lo chu thil ha zo in a he zo ti na hin thila na he na le ke man ke he na ki ti le khabu chu alo pi zo in ke man ke he na ki ti le khabu chu alo pi hai le hi chi ching khulam hin pathin thu chu sim te hi na ti na chu he chu cha motive chu na mu ta wa ha itabang ta seten aman sa no na vet wa pathinin ko ki te ko na dinga aman sa no hitabang pathin thacha pakai thacha ila wai ni kho iwang phata ve ti ho wang he o ka ngai tu ji ti so pi te ho ka ngai tu ji chu na ka sa mo mong zo hit chan ya hagaw lam vai le hin kui man khaw na iti da be se tam iti da be se tam ipi hi i sei be do ham na sei ding khai ta pon taw na kha in mang ni ai cho kam chang long ke wa tan hitma setanin aman sa anu hi sei be di yong ka hepon taw na kan man pi de khat mai pakai tu ni hin chilai mona kanu ching khulam le ka so pi pau thanglin se hin ang so ka han doi
thila na tong a hi ti kitchen tan kamuin kamuwin chuting ta le nang ma thu su mang na dinga seten in na sata ezana man cha oni ti kitchen tan kamuwe pakai ye chu nang ma tha na ka ngai chawe na thu thi ka phongwin nang ma thu hi chulti nei lo ki hialti nei lo dai ti ngai lo abula pa na ale changi alpha le omega chuting ta la ki hodinga ki hil na le ki puijang na ding na hin na thu cham kim sel hi kitchen tan kamuwin a hin la hi chi thila na tong te ni hin na thu hi acham ki me ti jon chuting ta le pathin hi cha ge kan poi thoni thila thil na tam ta gam sung wa pulo tan nu naw chapang lung leng vai mi tam pa ha thlem ngol ta nei hi chop bu na ze in na thui ka dam sang win pa ka ki hil be a hin la mi na zolin hi chi kalwalin bol thei ka nei po be nei ye chna khona ka hin lan do top jing hi te ni tu ma bana hi chi satan na to thei na hi ama te ni khona ko nai nangin tu tang pin lang ama te ni jong hu do in lang anu ya lei tu la to ho jong hu do in lang pakai na lagaw thin hau pi te tan kin jong ka sei thei chang ka sei tai adang bol thei bem ka nei poi pa angol na hi sang be se bible na thu thinga mail he gal jong om poi ti thei be ma na thu son ni ma thila tu pun zo en mail he gal om me ta hong sei pa zo choi sang ni nga hin khu ma na kam chang ke hi ngol na hi sang be sen ka kam chang ha be ni jong ka he zo ta pon ya chen na khuna ka lan do top jing hi pa ya chen ngin mang chai na thu hin na thu hi in chuting ta le muthim lengam zo na thei sun ning nang ma hin na thu bo hi hin hi chi hin na thu ki ti a ki chut pha ka hin na wa kon om lo ting le satan in mi min khui free and freedom ta zalian ta control thei jing a hin hi chi lam chu hello win tu hin ang sunga bible snare na ko in a hin la akama hin khun do chu bible a lo ngan thu sei hitabang ai mi pi su ngala mi pi hap vai in seding ka heta po we pa ye chna khona kal han do top jing nang ya lung thimi su kha pin nang ka no ching khulam lung thima a rom sung chan ya thilai na su ngala ka bril van til da na kilap ma ai lo la nop no phana thu phung da na nga bible thu to ki kala na hin na thu to ki kala december 5 po ka pin he ti pong se nam pi cho chat via hitabang ta nu naw chapang pathin thwa ki ven ji hello a lung thima pathin thu mal kha jong be lo mi ho loi apui cha ve pui chat be jing hi ma ka sa wal jing wa hi pa ye chna khona kal han do top jing nge hi chi te ni hi alung thima nain to lang nang ma lung thimin khoin nang pakai alung thima na thu hin khoi top in lang tu na nang ma thu su mang na satan aman cha non ki chin an mo satan ti ka taw nai angol na hon hi satan in na sata bum thonin hi chi angol na zat lon hi ka kam chang wa ayong ka ke do zo ta po men angol be se ying men ay satan in abum ngol hi ta je men na thu do na dinga ama te na thu do na nang ki het do han loi ai la aksai do sa do lan hi pakai ni khat ding le nang ma thu hi meya ki hal mang han lang mun chu la ki pe mo na kho salo ding khop ge hi hil na khat apu lu hanai ta in hi ya chu hi china thu he lai ke man ke nai ki zo dom sang ning ta nam pum pu hi spiritually politically el theocracy li ha bon cha kya pui mong gun ai tan ke hon wang na thuai ding dat ding hon wang na thu lang sap hon wang ki chen tai chimi zo nom chan he ka heaven ya chu tu na ta na ka thu mo hi phat thi nei bo welang kyo jang hi chi ka pho naw la ka hil naw ka mu da na je pon nang ma ngai lu na buling se ka ngai lu je wa a thilan to naw hi a ki yel do thina ka pho le ka su sa lu che ya chang ka kam chang khat ve ting le pakai amo dinga jong het thim theina dinga ka sei do lo zo dinga hi chu nangin mang chai nang ngai lut na in za sa ta ka taw hi lo pina nang ma ka pi ka taw na nei san pi jeng ki pa thu ka sein ka pakai jesu krista mina ka taw hi amen